Dwaso Abna Pokuya Ahwene. Okay, Mate. Watrase. Auntie Bodin na minti. Auntie Kunu na moya no. Abna Pokuya Ahwene. Basi bona minti. Auntie Sije so na eye Kunu na moya. Asemo Sija mo be wi ana dwe jabe. Sije na mi se me ne wa o. Abna Poku Ahwene. Asije ka o. Enka o so asepa. What to be able to see, when we are seeing Jacoma. I'm in 7 now. Oh, anyway, only competitor. May say, wow, daily graphics today. Daily graphic cannot pay. We share the work at an Masaya. Yeah, and stories no base in Numena Waha. Now, your Bible boss Ghana and Mozambique. Abayim Nasa Mayim what Cambu. Okay. Said the Equator Russia and Ukraine and quite cry, try it's almost one more answer, and your manasa one more and hot and muscle Jimra. It's a say, and yes, soon, so I will be my son. And then Chancellor, Lands and Natural Resources Minister, no, at Ghana, a Baba, a mining hub. And then I can social daily graphic, my hub, and also because tourism was so much as a Ghana, a tourism hub. Now, plans no song. Because a vision no so pa ya besha said them penny for able to realize sa vision we nyina and na AFDB almost so along to $1.5 billion. Okay. A food emergency plan on modern Africa. Wow. Ni nyina no Russia and Ukraine talk kwa ekoso no. Wo mo no say de make me beba aduan ho bekwa atwe enti eno adwuma de ekoso no. Wo mo etesa sika we no wo de ba. No mo tesa board na je atum. Our dear Tumukrana too soon. Very soon. Now, African Development Bank, AFDB, no, $1.5 billion for my launching, starting to work at a fetus so doing. Now, what's the money ye padia? One more so more the bar Abeboa Africa, be mine. Now, ye Diania, ye Dia, say ye so near ye de Eba Monteso, na ye be a dear Yano, a bet to me a coso. It's Sansa Russia and Ukraine in Chokana. One more Eguso Elcona, Shea, na a year a day a como abba. Was a plan no a board no adhere to board of directors the ma bank no one ma adhere to I was him said 20 million farmers for best 20 million and now one more ebe show mo kenanti no ya bra one more seeds no and fertilizers right now one more ediadi edia adwuma no okay na eno dan chen so mo chemu say bibia beko na wie no na e wasa akuafo no etumi e produce best 38 million tons of food okay tinya aduane keto ho asam no yaka ho hasa no 38 million tons of food 38 million tons of food yeah no no cha say betumi awethe ne bo no betumi aso best $12 billion afibia wow eno ne sa de enchemu no etie President Adima AFDB Dr. Akinwumi Adesina and I will know Edison some way to ja enra na some chofon kita odi bi e kosom na obi be bisa say sika ye de ba nnuane be no mo de bedua eno no mo cheso be ye hwiti kakra na o ma ya bro kakra eno achi so amu kakra ena so ye bin so kakra nti we mu ene ba bia o mo target no ewo right asaba ye bisa se sika no ma no mo be chede ma akuafo no and ba be si aban ho bre wa Africa ha no eso de achede ma akuafo no eno so Ghana fo so mu hia chebu pa e wo ho no na katafa to so dun si ha ye na migina right still daily graphic still na daily graphic on ma na Ghana and Mozambique and be ye ka say say na enim se Mozambique wo mo emampani abepie mo kro we mu a ye state visitor wo de aba na woni ye mampani aka mo to abaro de nkata tenten aba abonten Edia wo mo komo chese eye Ukraine and Russia entokwa ekoso no entwa ye edo hawo ene eye sikasam entoto ya enkoye ni nyina no ewa ma atitiu Africa say no ni nyina no efri sa wo mo entokwa no intoma condemn de ekoso no eche wo mo say wo mo enhwana wo mo enhoti nya de wo mo ye nyina wo cha se covid ba ko ekrampo no amama hodo on de o mo attention focus nya na Africa ense da nyina wo mo na so sa na masa akwa fa mo kwa de baba tuma nei wo hwa fertilizer ho sensema ye kan ne ade ani nyina no de enuane a ebe shoto enuane ho be kwa atwera na eba omampani esebo nyina to joint press conference I no ekoso na Mozambican president Felipe Jacinto Nyusi wo mo edito dwa e wo Jubilee House no e wo Accra enti no so emutofa bokakra eno no na emu ano so ho mede wo bekọ Katafa so aduonu enan. Okay. Has say and $1 billion iron
steel plants. One more say it's in the offing. Oh, okay. And pipeline. Right, like it's in the offing. Like a 1D1 F no one. Penny Fortune say. Yeah. We no Sajumadi we no more ma wo ho efie miensa. Okay. Esan say Jumadi Kasana ebeye in 3 phases. The next 3 years no one omode be hye say omo ebetoto neoma na yetumi ebenya sa plenty ya ebe ma yen iron any steel no na $1 billion abai no eche say afia and womo ebe hye say ya ayine soa no first phase no abosome be se dun watwe ne kasa fenefa e wose ye hye ne yediwie na yetimi ho sade yekoye nim womo eche so mo be produce be se 800 tons of iron afibia right. And only the expectation for sa plenty ya impanyefo che say womo esi no third phase no so de mo che say eno no ebe include eba no mining of iron ore na eno so no ebi ebe wo muti na no so ho asem e wo daily graphic katafaya eto so aduonu nan na megina ho no ma san so abonkobo e dia fa tourism ho okay se woni mu se wo kokopie mu e wo New York ene tourism ministry no ne mpanyefo akwakopie mu ho Dr. Mohammed Awa o makopie mu na eya sempa mum esansa wo mo che se Ghana e ba beye biaya e ba no ensahwe tourism a ye be kase ne chenchenche na kasa ne ha na e ba besi e ba ne senya se ye kase no the New York mayor omo ama no ese so na ye tourism ambassador Edmo man Ghana na wono so ama ye plans bebre no a wone Ghana ewo ya wo ehwe se enioma bia ne akade bia ne hyehyɛ bia wo so odi gu akwan so e ma Ghana ebe ye sa hab no wo mo ebe hye ede yadwuma entime ne weka sei no Dr. Ibrahim Mohammed Awa yo ne soafo no ne tourism ambassador e no mo de abɔ ne ti so New York USA ya over the weekend ne course so ni nyina mu no wo kyɛ so mo toto neoma hab ne de benya ba ntaba no tourism mama hodo nyina o ye pebe bia fa ye ka tourism ho asaba he ne ye de ani kyerɛ ade ne ye kwakwaso ye se bra Ghana de na wo Ghana ye so kwakwa wa ne mapie no a wo ko ya obenya kwakwahye enti no so ho amane e wo daily graphic anim me fa ko daily guide tawo na ye ko nyina kata feto so miensa Asante regional MPP so no se weekend ya na omo ekọ regional elections on the na yes Asante regional why you say Asante Mantemu as won to me ho kire ne pa oh sa no bokeka but obi ankrofo so say no so is stronger than appetite omo che so jane na so na kata feto so miensanie empenyefo makomako aduasankro 39 na yekese eba no regional positions no a wo mu nyina wo makọ vetting ya yaji wo matuma wo mo contest nyame adma efieda na bato no ehyehyɛ so na wo hye mu o mo kyese Francis Adomako na Salim Mansuru Bamba wo mo no ekọ onopose eye positions eye organizer na Nasara coordinator na empenyefo mi no ekọ obi a contest wo mo na wo ba chairmanship ma enipa num na ejina na Owura Bernard Antwebo Siako chairman wotuma ye kase no wo ne dwemche na chairman no oka ho eno achi no Owura Kofie Dumba wa eka ho wo de ne ho kwakua papa we na ma no boot for boot ano na hwie be fie da de me da so de ye be hunu ba bia so so de wo de ye be hunu sa de tie eno a wotie big agenda na che se o de ne ho kwakua pe che so me be nya 80% kra our grounds he dey grounds na eno da nchen a Owura Asarbedi akom na owusu adiomi panyefo eni enipa numa wo mo ejina appreciate chairman sa chairmanship position no wo mo epre na first vice chairman slot ne de kwabna senchire ya ye kasei wo mo HS wo no nete so sesia no opeso san kobiem enti no wo no so edim san so na Kennedy Mafo ya wa moten na Patrick Champon wo mo so ekọ mpato di ne toato so bebre sa ya kọ no abetua san kọto asom e wo katafeto so ensia enti ni nyina mu no nipa dua sankro ne ya veto mo ama wo mo go ahead no eso mo betumi a contest nyame yadoma efiada katafeto so miensa ha ya minima dia sempa so be really bibia ma me dia akabani beji but say bra wonam social media obi so abna pokwa hwe I will my house to you I will the Jubilee house to just say enra enra ayeye na ehwa samoda ha
wɔn mo tɛsɛ aban no ɛsɛ ɔbɛyɛ nhyehyɛmu ɛde afa sɛ John ɛne Achimota Forest akyɛdeɛ a wɔde akyɛ n'abusua no wohyɛ mu nkrataa korɔmpo na ɛnura yɛbɔ mu bebree no a ɛyɛ Ministry of Lands and Natural Resources deɛ na anaja wɔn asa kunkyɛdeɛ agu antina aban no ɛkyerɛ sɛ na nia bre ya obeye hwehwemu edi afa ho ne yehunu ba bia efiri say your original na nkrofo so no nipa kro 2020 de 2021 na nkrata yi ba bo wo no enti ebi mu kra ba no authenticity na of the way am doubt but enye ye ne be decide enti hwehwemu ne koso na bibia wi a ye behunu ba bia no so no eho asebeda na last one na me de ewie yeah ama ewo daily guide mu no okay ose yewra ato esien enra appeals court adismiss na application wode ekoye na me bone tofa me nkomu dipu bia ese we no na aposo the court of appeal enra na wo mo ebo anamo bia na wotu se yewra ato esien ono na oye founder and chief executive officer Edema Capital Banker ene obeka se aguo no yenka no sa na yewra William ato esien yi na namontuo ni application de koye nyina no ene se high court no enhwe se trial bia ekoso no enka on stay omane sense ho eko se asam na nkasa na wo mo etena so die no ebekọ na wieye ensense mo nyina akọfa ba nyina no 620 million Ghana cedis bia Bank of Ghana de man no so fancy Capital Bank me ko wiachi no company ni begu ye sika no fa hene ade ade ehon sam kwota kwani ba ekoso na no na eno no modi mu amane aba ntine ni apela wode koye no wo mo abotwagu stay no anyama so me patro saka daily guide e wo katafa to so miensa wo betumi akenkan bebre no ano e de aka ho ene na parliament so resume yeah wo mo echo expectation no esom wo kinka daily guide na wo beka ya before so mo ebekọ recess ni da ya ene na mo yenya ne tie so mo ba no wo se hyehyɛ ni bebre ba ya na ye mmrase bia form yensa ene ye tedro mo dia kopie ewo privileged committee nanim ya ye be ye omo hyehyɛmu eti susuye ne se omo resume ya omo koidie na kyerɛ sɛ awase committee the report no anche bia no omo ehunu ba bi egina daily guide so ese wo susu sɛ ena kakadie ni omo resume ya sɛ ebe kwakɔ gyina manyo mu dendende pa sansen pipi be kan de NDC so be kan de eti no so ho asam ewo daily guide obokrata emu asempa medase abna poku ahwene hasum drink count they say dear mabo correct obi akoma tony